Ih, Betaro Wisnu. Icang mai nyaratang tirto amertoang nebus ipun icange. Ane dadi pangempu paro nagone. Serahang tirto amertone. Yening cai dot selamat. Dugas bidan ada resi sakti mapupasih resi kasih apa. Ide resi madwe oko kalih diri. Sane pinih dur mapesengan sang kadru. Sane alitan mewaste sang winate. Sedek dino anu, ide resi mapico taloha bungkul ringokan-okan idene. Nana sang kadru, gitu masih sang winate. Melahang miare talohene. Apa juga yang nelekan? Ubuh abang melah. Asapunika sabda resi kasih apa? Ringokan-okan idene. Kudang sasih sampun lintang, taluh puniko ngelekadang pianak. Taluh padruen sang kadru ngelekadang nago. Akhirnya ne penyatusan. Taluh duen sang winate ngelekadang kedis geruda. Sedino-dino sang kadru lelah ngupo piro penyatusan nago. Sewaliknya ne, sang winate wasih pisan ngupo piro sang geruda. Nyingakin arene aluh ngupo piro geruda. Mertu pikayun sang kadru sanetan becek. Sang kadru ngerincikang winayo. Apang sido ngasorang sang winate. Rikalaning matebak-tebakan warnan jaran. Rikala semeng, sang kadru tangkil ringido aji. Dane nakenang jaran sakti onti serawa ane bisa makeber. Meled manah danene nyingakin jarane punika. Resi kasih apa? Nagingin pinuna sokane. Sepuput tangkil ringido aji, sang kadru ngerereh sang winate. Sane sedek me pelalianan sareng sang geruda. Sang kadru raris nguningaya. Yening rahino benjang semeng. Ide aji ngerauhin jaran nonci serawu. Garjito pisan kayun sang winate. Mirenga ngatur rakannya. Napi malih. Dane durung nanin nyingakin jaran sane bisa mekeber punika. Sang kadru lantas ngajakin sang winate. Nebak warnin jarane. Sapo sire sane kalah. Nyerake ring sane menang. Sang kadru nebak jaran nonce serawu punika mewarni selem. Sang winate nebak jarane punika mewarni putih. Sesampune makaryo paiguman inik nebak warnin jaran, sang kadru budal tur nekedang ringokan-okane. Paro nagone kagiat. Rianto kan ibunnya nih pelih nebak warnan jaran once serawo. Aduh ibu, once serawo punika mewarni peta. Aduh, iwang ibu narko. Tanurungan yang kewalakan tok igrudo. Kasor ibu kasor, iwang ibu nebak warnan jaran punika. Siap. Nyin ngorang jaran nonci serawo mewarno selem. Itu kakiang ibu. Tiang pulih mataken sareng itu kakiang dugas tipi. Sang kadru kegiat miragiang ngaturokannya nek. Rumaris nitahang paro nagone apang nyimuh jaran nonci serawo antuk upas. Mangdo mesalin warni dados ireng. Kalau semeng,
daweg jaran nonci serawo makeber nuju pesraman resi kasiapo. Tanpa sangkan paro nagone nyajagen tur nyimuhin antuk upas merane. Niko mawinan jaran nonci serawo mesalin warni saking petak dados ireng. Ngawit punika sang Winato dados babu ngubuhin paro nagone. Sesampune dur, sang Garuda sebet ngingalin ibunidone dados pengayah utawi jurumpu paro nagone. Sang Garuda meled nulungin ibune apang persido suwud dados pengempu. Singgih ibu, napi mawinan ibu dados pengempu paro nagone. Sebet-sebet yo titiang nyingakin ibu dados babu. Uduh cening sang Garuda pianak ibu. Aning ranang ibu buko kene mapan ibu tugas pidan kalah metoh-tohan ngajak bibin ceninge unduk nebak cara nonci serawone. Sangkal kayang jani ibu dadi pengempu paro nagone. Itu nyen wiwilane nyen ning. Miragi baos ibune sang Garuda masemaya pacang nebus sek paro nagone. Sang Garuda lantas makeber ketongos paro nagone pacang nakonang pisarat mebasang ibunidone. Abang ibune presido suwud dados pengempu paro naga. Ih, cai Garuda. Yen cai nyidang abang kai tirta amerta, ditu maro memen caine suwud dadi pengempu pianak kaine. Gitu saut sang kadru. Ainge bibi, yen sekadi asa punika pinunas bibine, titiang sumangup pacang ngalihang tirta amerta. Janto sandriki titiang lakar makte yang bibi tirto amerta penebus ibun titiange. Sang Garuda lantas makeber ke suarga loka. Seteket di suarga loka, sang Garuda nakonang tekening para dewatane. Nanging tu sing ada anenya ngorahang tongos tirto amertane. Entu mawinan sang Garuda berang titur magotin para dewatane. Betara Brahmo, betara Wiswara makejang kekalahan. Sejabo ide betara Wisnu sane durung kaon. Santukan betara Wisnu sane nuenang tirta amertane, ide raris ngeko winayo riantukan jejeh pacang magotin kesaktian sang Garuda. Durung puput ide mapi kayunan, saget teko sang Garuda ke Wisnu Loka. Ih, betara Wisnu. Icang mai nyaratang tirta amerta angon nebus ibun icange. Ane dadi pangempu paro nagone. Serahang tirta amertone. Yening cai dot selamat. Ide betara Wisnu nyaurin antuk semito manis. Uduh cening sang Garuda dewa. Yening cening nagih tirta amerta tekening menira. Pasti ko menira mapai je tekening cening. Apa buen melah pisan budin ceninge subakti marep biang. Nanging kene ceningnya mekanti ngajak menira. Iennya menira mepice tirta ane saratang dewa. Inggih paduka betara,
Yening kayun ratu sesunan mekanti sareng titiang. Majanten titiang ngiring. Nanging buktiang dumun pije yang tirto amertene ing sikian titiang. Asapuniku penyawis sengrudo nadak mebawasan halus rikalo maturing itu betaro Wisnu. Nah, ne tirto amerto ane saratang jenik. Lautang abosik paro nagone. Nanging setone ane paro nagone nginem tirto amertone. Tunen yo manyus apang bersih. Gelisang satwa mau pamit dari sang rude saking Wisnu Loka biprayo nuju tongos paro nagone. Teket sig paro nagone, sang Garuda nyerahang tekening sang kadru. Sang Garuda taler nekedang pabesen itu betara Wisnu. Apang paro nagone manyus setone nginem tirtone. Uling sukat itu, sang Winato suwo dados pengempu paro nagone. Kenten taler uling sekat itu, sang Garuda dados palinggihan itu betaro Wisnu. Ane jani, kecerita yang paro nagone makejang pada saling langkungin manyus ditukade. Cupu amertene pejanga di dur don amengane. Itu betaro Wisnu raris tetun ngemaling tirto amertone malih ke bakte ke Wisnu Loka. Di subane suwud manyus dapat tango tirto amertone hilang. Tuhan waketelan ane neket di dona mengane lantas garang teken paro nagone. Saling langkungin ames paro nagone ngilapin latir toa mertone kanti sing meraso layane metatu mesibakan kranon dona mengane keliwat mangan. Tentu mekrano kayang jani layah lelipine macepak. Landona mengane suci sawireh don amengane keno tirto amerta.